ngeta boso bwakadi la fu kesadi la bakulubeto munzila Kongo yankudulum peve evom fulukulumun temo umbandiza bakulubeto tekela mwana Kongo mpaka mpuva ayuchida bandi bindaka ne mukutusonga kwandi vova luvila la ngudyandi vova luvila la sediandi yevana yenge kwa bampangizandi ibu musingi na sadila boso fu kesadi la bakulubeto munzila Kongo yankudulum peve evom fulukulumun temo ndinga yina wakana evo mono ulweti mona kumba me mbuta miakanda ngudi amevulu muluvila lwa nsundi sedi amevulu muluvila la ngandu itina mono mwana unge na kwa mfumu nsundi ye mwana ngalo mambuta yeba ya yenge keno mutatu kamase ngeta le Congo le revendaka le Congo avant un fils du pays du Congo et de baka parole avant de prendre la parole devant les gens il doit se présenter. Voilà pourquoi je me suis présenté devant vous. Mambo beto kena yao na kilumba bubu yake deuxième année ya muntu na mekota école initiatique deuxième année mazone betu vandaka première année avant nge basika si ngunza singezola avant nge basika ngunza litonge mekota l'école première année betu zonzelaka ba malongi yina nge fana kutala yina ya tete malongi bazonzelaka ya toto malongi ya batadi malongi ya baiti malongi ya matiti et malongi ya bas insectes. Donc na année ya muvimba première année yina ngeme kwenda na l'école initiatique afin que nge basika ungunza nge basika unani malongi ya tete 5 malongi 5 leçons ngeke longoka epake la kisange na première année. De maintenant deuxième année ngunza muntu na mezola kuvana ngunza deuxième année malongo ya bazenseignement ya deuxième année yini anfana kulongoka betuke tanga ona kata livre sacré de la religion Congo muvua zole longoki unave wa malongi mampinda manitwa muntu yebibulu bya byo bya langu bya nseke bya mfinda bya vataye nunizazo. Alors la deuxième année nge en tant qu'élève bake kwiza kuenseigner nge yina kele ba secret, c'est-à-dire bake kulakisa nge ina kele nzutu wa muntu ke wafa so nzutu wa muntu ke wafa so yai disu yai mbomu yai gorge yai meno yai cerveau yai poitrine yai tima yai bambanzi yai michopo yai menga yai maza yai dikulu yai diboku yai veine yai etc bake lakisa nge nzutu ya muntu wafa so yake vuandaka. Après bake kuiza kulakisa nge mbisi ya kibulu, c'est-à-dire nzutu ya kibulu yake vandaka wafa so. Et quelle différence yaba bibulu ba mbisi ya brousse. Donc nombre de différences yaba mbisi ya brousse bake kulakisa nge. Et bake kulakisa nge aussi nombre de différences yaba mbisi yina ke vandaka na kati ya maza bake kulakisa nge aussi nombre de différences yaba mbisi yina ke vandaka na la plaine. Et bake kulakisa nge nombre de différences yaba mbisi na ke vandaka proche na muntu na bwala yini ke vanda na bwala. Et bake kuiza kulakisa nge ba différence ya bandeke. Donc ngeke zaba na Bruce nkabi ke vanda kuna tel kibulu ke tel mbisi ke vanda kuna bake bukla nkabi bon nkabi ye bake salai kina yao na kinsuni bake dia yao mena kimpeve yake soni
singeme baka pusu yao mwani na kena mkungu baka bokela mwani na kenyenga kake kuma rouge na mataku mkingu nge baka pusu yao mkandancha nge baka pusu yao nge tobole yao nge baka singa nge kanga na mwana luketo alors rougeur ina yake zimbana baka la kisange na Bruce bambisi ke bana kuno si alors baka expliquer nge ngumba da kinsuni ngi yake bien na kudia mais ngele ndi sono sina yao parce que ba meno ya ngumba na ba meno ya pele ko na ba meno ya bibulu ya nane ya ba misonga ya ngumba bake kubula bake tulake ya osina kacha cartouche yina singeke kubula kizongo bon de maintenant kubula osiki zongo ba mbisi ya Bruce yina kena baze corne alors baze corne yao yake très important na kutula na kacha cartouche singe na sita kubula cartouche mystique donc cela veut dire mabake pesenge ba kumbu ya bibulu ya Bruce na ba role yao na ba difference yao après bake kuiza kupesenge ba kumbu ya mbisi nikena kati na maza na ba role yao na ba difference yao deja net ba mbisi nikena kati na maza yake na mbisi ka kuno sike swanyeke bankala yai ba krab ke swanyeke mais yake bana kati na maza donc krab bakentu na ke baskaka bivumu bakentu na ke lutaka bivumu bake swanyeke bawo à travers ya ba krab bon yake na babana yakaka fioti ke bela bronchite ke bela bronchite yake na ba mbisi ke bana kata maza bake boklaka nkoko bino nkoko ina babima ina ke pikeke babima yandi na ke pikenge sa kwa babima yandi na ngebaka yao ye griller yao ka yao mosi après ngeme bako sina masango ku yumosi comme ba mela kisange déjà bimenina donc matiti mazone ben ba na kula matiti déjà ba me expliquer que déjà matiti yake mena kana ba role yao to baka za sange baka masangu griller yao nika yao récupérer poudre ina garder yao baka ba misi ke banana maza baka bokala nkumbu nkoko baka ba mashwara yani na ba piko yandina griller tout la côté mwani na kena bronchite ina mwani kena bela bronchite asthme quoi mwani kena bela bronchite bien asthme yani banukudia donc poudre ya poussière ya mbisi ya mazina na poudre ya poussière ya masangu maïs tu vois asthme ke manisa to bronchite ke manisa donc baka expliquer nge ba bima maza baka kuza ko expliquer nge aussi ba bulu yayo sike banda ko sina beto sur place na toto na boile par exemple susu baka salaka ba bima paquet na à travers la susu ba meso ya susu bale nifungula vision nge na yao tima ya susu bale nifungula nge vision na yao mikuwa ya susu bale na soigner mama yina kena kutambulaka makulu yani kena kwenda zonza à travers mikuwa basusu bameswanenge esusu aussi ngelenda kwenda kupesa sacrifice aussi na ba génie esusu aussi yake bien na kudia yake façon donc bake expliquer nge bima nyonso yina donc ba bulu kena bwala ba bulu ni kena maza ba bulu ni kena kata Bruce et ba bulu na kena la plaine na la plaine aussi ba bulu ka kuna na la plaine betu ka retrouver aussi na ba nyoka ka kuna aussi yake na ba nyoko sike soigneke betu ka retrouver aussi na ba mpuko sike kuna aussi bake bukla ba mende aussi yandi singezo la ngevanda na totem ya lion à travers ya mende ba me travailler ya pa ba me ko pesinge totem ya lion mbende aussi kentu na ke lutaka kivumu yani ke sikimisa ko sikivumu to kentu na ke butaka ve yani yaka butisaka ba kentu yaka butisaka kentu babana mingi tu vois donc baka expliquer nge nyonso ina donc voilà et alors baka kuza kupesa ngo aussi na connaissance ya mansweke ya bandeke ya mazulu yakena bandeke aussi que soigneke yakena bandeke aussi que soigneke ve net tête corbeau, je vous donne ça gratuit. Net tête corbeau, tu prends les têtes corbeau. Bon, bref, tu comprends. Tu vois. Donc, il y a qu'un paquet qui apporte un plus
na muntu spirituellement. Voilà. Donc en tant que ngeke na kozula nge vana ngunza, en tant que ngeme kota pour que nge vana ngunza, bas étape ni na ngeke lutila. Voilà le malongi ya deuxième année. Dès maintenant, na kati même deuxième année, mvuwa wumpe wanzole longoki unavewa manchweke mampinda manzazi ki mupepe bitembo mazatia mboke sika vewa manchweki maki salu kikazololo. Alors la kati ya deuxième année kakaina bake kuiza kulakisa nge de maintenant secret ya tonnerre na secret ya courant. Nzazi ki veut dire courant, nzazi veut dire tonnerre, nzazi ki courant. Donc nzazi wafa songele ndi fidisa tonnerre, wafa songele ndi contrecarrer tonnerre, wafa so tonnerre que se manifester ke baki pese nge secret na nakuzwa courant, wafa so ngele ndi sala nakuzwa courant to nakubasisa courant parce que moi je connais mukena frère malgré ba condition mukena frère yani à travers ya iti singeke na iti na lupangu yani kuiza na bafilie ya courant yani ke tala na yanke chimuna ditako ya iti ya totu na barasini yani ke sala ka ofa yanke sala kuna pa à travers iti yanke yani ke basisa courant na iti à travers barasini kake ina pa isa jinga van kana iti na lupangu yani ke basinge courant ngeke longoka mansweki na wafa songele ndi basila courant to wafa songele ndi basila tonnerre nge basila tonnerre pa yamekwe frapper aussi muntu amuzola yani kufape pa ndebe fidisi yani rrr yamekoti yani isha makulu pa yamekoti ni inzo amemwangisa fenêtre pa bu yamekweda amuzola efo yani ngeme fidisi ya aussi pa rrr pa yamekoti yani pa bu muntu menyenga mekumondobe aba me fidisi nge tonnerre ongere ngeke telka fose ngeme za dita tonnerre kena kuza ngeme za pa tonnerre me katuga me c'est par payer. Voilà ngeke longo ka ba secret ya tonnerre ngeke kuza kulonga secret ya courant. Après la manima yao après landlavo après ngeke kuza kulonga secret mu pepe kitembo secret ya kitembo ke salaka wafa so na kubasika yiki ke provoke ke kitembo bana kati ya kitembo iki ke vanda kuna ngeke kuza kulongoka kitembo ngeke kuza kulonga maza ngeke kuza kulonga maza ngeke kuza kulongoka tia après ngeke kuza kulonga tia et ngeke kuza ku lo ngeke longoka secret ya tia bake pesinga manchweke matia après bake pesange manchweke ya maza après bake pesange manchweke ya mupepe parce que à travers mupepe aussi ngelendi faire voler toiture ya babantu ngelendi katula toiture ya babantu à travers ya mupepe avec une tissu ngekena tissu ngemekwenda na montagne ngemekwenda na susu ngemekwenda bimi bake pesana ele modèle ngemezenga susu pa mengire pa ngememwangisa na zula tissu pa ngemezo muzola inzo ambutamia kana toiture katuka pa ngeke baka kitenda ina ngeke tuna zulu wa kitenda na lera kana kwenda mupepe misike kubasika turbio ke kubasika yaka kuma tsina mbutamia kana pa yamekatu toiture inzo yani. Voilà yina baba technique vandi vandaka vandi salama koko bituntawa tama si yi atembe bon c'est compliqué donc manchweke nyosu ina ngeke lonka manchweke mamaza manchweke mamupepe manchweke ma tonnerre manchweke ma courant ngeke longoka nyosu ina lor ngeme longoka yina na deuxième année après bakeza bisange wapi kisalu de maintenant ngezo la ngel longoka na luzingwenge parce que engunza lendvanda ve pauvre engunza lendvanda ve sona ki salu donc bangunza ntama bakoka beto bana bisalu babandi sala bana bisalu na marka ba babandi sala donc bakazange wapi ke salu ngezo la kulongoka. Voilà demeno mvuo wazole longoki unavewa malongi mampinda matadidi mianda muntu matebo bisimbi ne Kongo kalunga
alors na kati même ya ane kaka ina na kati ya même ane na loro me demandenge demano wapi kisalunge ke longoka na luzingo yange amunu muke longoka muke vanda munu nzonzi surtout na tawa tapa banzonzi vana paka wiki nzonzi tsibakana ngeke vanda nzonzi c'est bon ngema sekona longa kinzonzi yange mais de maintenant na kati ya même anina or miki salu ina ngeme choisir de maintenant là baka kwiza kulakisa ngediaka malongi yina mekutadila malongi ya profondeur yina mekutadila esprit ya muntu bake lakisa nge esprit ya muntu ke faswe esprit ya muntu ke baskila ka faswe esprit ya muntu ke kotla faswe esprit ya muntu ke faswe bake expliquer nge esprit ya muntu ni hiki après bake kuiza ku expliquer nge yina kele malongi ya matebo veut dire ndoki bake lakisa nge ba secret ya bandoki ndoki ke salaka wafa so na kwenda kubasika na kwenda kuvunga ndoki ke diaka we ndoki media muntu wafa so ya mesala na kudia muntu ina o ndoki meloka wafa so ya mesala na kuloka o ndoki mesala faso donc bake kuiza kulakisa nge de maintenant ba secret ya ndoki matsueke ndoki deno lere nge kana kulongoka matsueke mabandoki après bake kuiza kulakisa nge secret ya ba génie bisimbi comment invoquer ba génie wafa songelendi boke di la génie wafa songelenda mokasana na kisimbi wafa songelendi sala fait que pour que un jour à l'autre ben nous croiser na kisimbi wafa so waba bima bake pesaka na kisimbi wapi faso donc bake kupesa nge de maintenant mansweki de maintenant mababi simbi maba génie de maintenant na manima yao unave wa malongi mampinda no matadire bonso ne Congo demelo bake kuna demelo loko pame kupesa nge ba secret ya ba génie après na banima bake kuza kulakisa nge tata nzambe mpungu ni nani parce que la majorité benu ke waka kakeno tata nzambe mpungu tata c'est le suprême oui demelo là na kati ya ini na kati ya l'école bake kulakisa nge demelo tata nzambe mpungu ni nani donc ne Congo kalunga walungela mo baboye bebe ni nani bake kulakisa nge voilà donc voilà après aneina kaka na kati aneina bake kuiza kupesa nge ba secret yina mekutadila ba ancêtre wafa songelende sala na kumoka sana na muntu ange ya kufwa wafa so ngelende sala afin que l'air ngeke na kuzonza muntu ange ya kufwa kena kuwaka to yani kena kufutulange ba réponse baka kupesa nge mansweki ya ba ancêtre e baka kupesa nge mansweki ya toto wafa so ngelende sala afin que nge banda en contact na simbi ben toto mtoto mansweki mantoto baka kupesa nge mansweki de maintenant ngonda la lune ngeke kuza kulongoka ba secret ya la lune après ngeke kuza kulongoka ba secret ya soleil mansweki manta betike boklaka mandanda matalantangu mungonda betike boklaka mandanda mangwengonda donc voilà après landila mandanda mangwentangu après baka kuza kupesa nge ba secret ya bas étoiles awa betu maseko na talaka babatu la majorité bateni bas étoiles mais l'air ngeke demander bon étoile yake na quelle signification ngeke wakaka oitu diboko dikulu donc moi malongi ma étoile oh étoile ya 5 quoi itu diboko dikulu cette étoile se présente une personne tchadi donc ngeke kuza kuloka bas étoiles ni ngeke na kwa bas étoiles donc ngeke loka malongi ya bas étoiles après ngeke kuza kulongoka malongi ya monde de mort c'est-à-dire nsi ya bafwa mutu buka fwa kakweka kwendaka muntu bukafuaka ntsika kwesaka koko kukakwenda nti bon muntu ntsika fuilaka bon muntu donc monde ya bafwa
ya monde ya bantu ba foi bake kulakisa nge yao bake expliquer nge bien. Tu vois? Dès maintenant, ye nzansambo de zansemono. Alors, bake ko expliquer nge le 7 dimensions. Le 7 dimensions du monde de la création. Hein? Donc, il y a tout faut faire bisimbi nsambwa di bya kyandu ketata na mpung. Bisimbi nsambwa di bitela manga fa kyandu ketata na mpung. Donc le 7 dimensions le 7 monde de la création. Baki kweza kulakisa ngede maintenant wa loni. La beniko anza mpung. Donc voilà, ngeke longoka. Voilà l'heure ngeke na kona longa discipline ke ban kona kotilange. Discipline ke ban kona kotilange. E ngeke vana dia ka ngunza ya kirikiri. Mais mangeke vana ngunza ina kena conscience. Ngunza ina kena mayela. Ngunza ina kena logique. Ngunza ina ke comprendre. Alors, l'heure ngeke na kulonga le 7 monde là de la création. Alors bravo, za esa dilangindu mpova yenkunga mubokelela salasana tuma ye sindika bisimbi bientoto biza bisimbi bientoto biamaza biamiti biabibulu biamupepe. Alors bake kwiza kupesa nge de maintenant nge kuza kupaka malongi ya wafaso bake utiliser ke, c'est-à-dire wafaso bake utiliser ke ba penser. Wafaso nge lende utiliser ba penser afin que y a réalisé quelque chose. Et alors longue que longue comme longue ya ba penser nge kuiza kulonga wafaso nge lenda ku utiliser ba parole afin que ba parole nge vanda na effet. Yena betuko zonaka mpova za banguri za banganga, mpova za banguri za banganga. Donc bake ku expliquer nge ba mpova ba parole wafaso nge lenda c'est la parole afin que parole na ya apporter un plus na wabantu to parole ni ya réaliser souci na kenenge. Voilà. Dès maintenant, après ngeke kuiza kulongoka ba kuiza kulakisa nge malongi ya banzimbu. Na tanga kana kulongoka malongi ya banzimbu, ngeke kuiza kulongoka ba ngeke kuiza kulongoka malongi ya ba couleur. Ba couleur. Donc nzimbu ngeke lonka. Pourquoi nzimbu? Pourquoi ngelenda yimba nzimbu? Bon, wapi nzimbu ke ningisaka babisimbi? Wapi nzimbu ke ningisafe babisimbi? Bon, pourquoi nzimbu? Bon, nzimbu yake samu na kubokela ba génie babisimbi babiba. Oui, mais pourquoi de maintenant? Et puis, quel banzimbu de maintenant? Ngeke kulonga yao. Et en plus, ngeke kuiza kulongoka yina kele ngekuza kulonga yina kele ba couleur. Telle couleur. Donc prenons par exemple la couleur bleue. La couleur bleue, il y a quelle couleur? Il y a Nzambi ya Zola, Dieu d'amour. Nzambi ya Zola. Il se manifeste donc ne kongo kalunga lungulamba boy bebio na ntango andika Zola ka monde yayi yandika se manifester que na couleur bleue. La couleur jaune, Nzambi ya ngangu. Na ntango tata nzama mpungu yandi se manifester que na ku créer babima yayi yandi yandi se manifester à travers la couleur ya bleu. Plutôt excusez, couleur ya jaune. Nzambi ya ngangu. L'esprit créatif. Donc tata nzama loro yandi kana ku se manifester na l'esprit créatif ntango yandi kana ku créer yandike ya ku s'habiller en jaune. Donc la lumière jaune qui dominait dans la création. Alors, l'heure tatanama pour yandike na kuiza ku commander ba bima yina yandi me ku créer, alors yandi me ku luata rouge. Ntinta ya mbwaki, ntinta ya ntundu, ntinta ya mbudi. Voilà. Après, il y a des couleurs de mpilu ngisu laza tout. Ba couleur que paquet et baka ku pesange signification de maintenant il y a chaque couleur. Parce à travers un nzimbu nous kuna couleur que baskila. Voilà. Donc voilà. Longue que longue comme longue ina.
après paka kuiza kulakisa nge banzimbu yina ke bokilaka babisimbi ya toto, babisimbi ya maza, babisimbi ya mupepe, babisimbi ya etc. Kisimbi veut dire esprit, c'est-à-dire esprit na kia kubumba secret. Esprit c'est comme mesimba big. Donc ngeke na dura kubokela munu kisimbi kia big parce que big ni munu kena ya. Ni munu mezaba secret ya big. Donc ngeke na sato ya big. Donc ngeke demander munu mbuta mumbu kana satwa big mais bon big ina ngenge mesima yiki baka salaka na yao mugeza bisenge baka sonikana yao ofa so baka sonika faso mais yiki kena katuku mugeza la oncre mais oncre na ofa so ba salaka na kutula mugeza bisenge ba salaka faso. Donc voilà kisimbi c'est comme ni esprit na kia kusimba mansue ki secret ya maza ya mupepe dimeno baka na banzimbu yina baka kubokela bao e baka na ba soya bao net kisimba maza singezo lange bokela kisimba mupepe plutôt ngezo lange bokela kisimba mupepe yani kena soya ndo bokela singe kwa na la mer nge kwa ese ya ngeke tala mupepe ke sala ngolo bavanga kuma vrangolo kena heure par heure singe sala avec à travers 17 heures nge kwa na la mer nge ko essayer o mangi ke tala bavaga faso yake tilam invocation de bisimbi ya mon pépé. Tu vois, donc fonge longoka pour que nge basika ngunza bien ya propre, même si nge kana ba moyeve na ba possibilité mais il s'agit nge bana connaissance et en plus bangunza bake riche na finance mais bake riche en connaissance normalement. Bien, dès maintenant, même après 4e année, mengeyo kuzo kulonga ina kele simbi biatia, simbi mpepe, simbi bia kanda, dia bantu, ye mpilaza zo, za mpeve za velela, ye mpeve za sumuka. Longoki, una longwa mansweki, mangindu, mampova, maminingu, yentinta, kadi mwela kongo yanduvo. Vena muningu ntinta ka ukondo loko itina longoki una longwa mansweki maki mpilu suka isavo mansweki manata nganga mubonga kisengwa kyampamba yekitula kyo wola kali mpizuluka insobolo ankala kadulu kunsamavanga matia. Voilà, donc, leur peut me coller sangue, mansue qui a kakina, leur me coller sangue, mansue qui n'y suina. Façon de l'indéboquer la simbi, façon de voir en contact avec simbi tia, si on peut pas simbi maza, simbi, pas bien m'expliquer que façon de l'indéboquer pour que vous en contact là-bas, façon, mais la qui sangue, c'est pour que salaka de maintenant. Après, pas que couille pour la qui sangue de maintenant. Transformation. Wafu songele ni se transforme betu bande wako mfumuke mbangu mekuma na Angola meandike na boloko mfumuke mbangu na Brazzaville yandike na boloko mfumuke mbangu na Cameroun yandike na boloko mfumuke metelen. Donc dédoublement. Donc kotenge kula muntu mekuiza pa ngena talent sui ngena zabaka muntu yandike na tel mambo yandike na tel problème. Donc mais c'est transformé na kuzaba mambo ina kena kwa misaka mtu. Voilà 4e année malonge kena kubaka. Tala fasubake sala, tala fasubake se dédoubler, tala fasubake sala, tala fasubake sala. Ba mela kisange ngeme longo kanyo swina. Et puis longe kena longa kanyo swina, landila bavo, landila malonge mama mamo, muntu milongo kisi. Kazanda nkisi wakisalum kikana yatika salanga muzingu kandi. Voilà, après l'heure ngeme kuiza kuzaba comment c'est dédoubler, comment ça le façon ma longue nyosuna ba étape nyosuna ngeme longo ngeme zaba ya après il faut nganda mukisi fonge ganda nkisi ya kisalu ina ngeke sana kata luzingu yange mais bubu betu kana kuzonza babantu kana kusalaka bisalu
son poto ya neganda même nkisi ya kisaluina. Bien, par exemple, betike descendre na ici. Betike descendre na ici. Landila longo kei wa so bakaganda nkisi. Par exemple, bukabi mbefo. Singa zola nge bandu kuswanye ke babantu, ifo ngeganda mukisi ya kuswanye. Fonge ganda mukisi ya kuswanye. Fonge vanda na esprit na ngeke salana yao. C'est ça. Donc il faut ban la ke sange wa fa suba ke soigner. Là si mukisi ya kubikula. Faut ba gandi sange aussi mukisi na bake bikurilaka. Yakabe kana prier, le Saint-Esprit a un peu veut le Saint-Esprit joue un peu. Luvunu ganda baganda ka mukisi menzolo la bikule. Tata nzolele ya bikula kwanye. Tata nzolele ya bikula mupeve ya longo. Oh tata bikula kwakwe. Ah tata bikula. Ah tata nzolele ya bikula kwanye. Ah nzolele ya bikula mupeve ya longo. Donc faut ganda mukisi wa bikurland. Singa ke vanda gerisor fonga ganda mukisi yina bake soigneke. Bon, kinzonzi singa ke vanda juge. Singa ke vanda juge, ngeke vanda nzonzi ifonga ganda si mukisi yino si bake zonzi laka. Parce que zonza lenge ke zonza ifo babantu kuwa bakuikila bandimange bakruarenge. Fonga ganda mukisi si na bake zonzi laka. Voilà, singa ke vanda kimayala, singa ke sal politique. Il faut ngando si mukisi aussi ya politique. Ya luyalo. Muzola muvana député, muzola muvana fata. Mais faut nganda mukisi. Mukisi woni wo kunata ukutulisa pour que ngewa ba député. Bon, dimana si yampilaza zo zabisalu bientôt misina zinguke bana bana. Voilà. Bon, dès maintenant ça tu as reciter babisalu pakenyo donc chaque kisalu nangeke zola kulonguka de maintenant il faut ngeganda mukisi ya yao ngeganda mukisi ya yao chaque kisalu nangeme zola yina mekulunga kanaona kubongisa luzingu ya babantu il faut ngeganda mukisi ya yao de maintenant. Donc ba mambo yayi sibetu melandia en normalité bengete la bangunza mingi ke bana na bisalu e bangunza ke bana ba pauvre ve. C'est ça. Si bangunza ke la majorité ba pauvre c'est parce que ba mambo nyoso yayi ya zimbanaka. Donc landila bavo bukambe fo landila ntangu buina lunga longo ke sika fwa kwenda kunsama fwa bilumbu biole kusimu Kongo landila jojo sika futumuka mubafwa mulumbu kya tatu. Alors leur ngeme kuganda malongi yai leur ngeme kuganda kisalu yange ngeme kusala ngeme sesala après il faut que kuza kufwa étape ke bikanange ngeme kufwa fonge fois 2 jours ngeke fada na isi ama fois 2 jours après 2 jours na isi ama fois ngeke vumuka 3e jour iki ngeke kwenda kusala na isi ama fois il faut nge descendre na monde de mort koteka babatu kufa nge kwenda kupesa bao si malongi yina ngeme sakuzwa malongi ina ngeme sakuzwa nge ifonge descendo si na babantu akufosi nge kwenda kulonga bao nge natina bao lumière déjà malongi ya isingeme tula en pratique ngeme kukuma déjà na lumière na ntemo wangolo no ntemo wangolo buna zakala munge landa fweni fois ubilumbu biole landa kentatu suwa vutukisa munza yayi kuza tata bana bisalo byako. Voilà. Voilà ma longue avec l'umba boubouya. Donc, Mbassi, betke continuer diaka, finition, ya ma longue. Donc, Mbassi, je crois, betke manisa étape yai. Donc, connectez-vous, achetez des forfaits pour bien suivre cet enseignement. Après, ma betke kouze ko kota na kati ya pratique. Betke kota na kati ya pratique.
faut nous expliquer bon munu leur mu longo kaka mu bas kaka guérisseur c'est-à-dire bon nimba sibet kezaba munu leur mu bas kaka